a generation and putting our nation at risk. Ka wadhi wechego motendre kod siasa wairi ni jatend duond bura mar DAP.K Eugene Wamalwa makochung' motegno ni onge winjruok mabiro bedo e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ponono ni report twak mar kelo winjruok masani irito okorango wach mar pek mar ngima. Wamalwa ne wuoyo e gwenge mandalu kar chung' od bura matongaren kamano nyieroe mago mosebedo kilieko ni tend Kenya Kwanza ewi bei mamalo mar mauta mage wacho ni oidho nikech lweny mosebedo kadhi mbele e kind piny mar Israel kod kweth mar Hamas. Wamalwa okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo orangie kit telo manie pinje mag libamba ma Uganda kod Tanzania ma bech mauta ni piny kipimo gi piny mar Kenya. Na sisi tumewaambia wenzetu wa Kenya Kwanza kwa mazungumzo yetu ya Bomas, if you don't deal with the cost of living, there will be no deal. Wasiposhukisha bei ya mafuta, washukishe bei ya stima, sukari, maisha yawe nafuu kwa Mkenya, sisi kama wanaazimio hatutakubali kuweka sahihi mkataba ambao hautashughulikia swala la gharama ya maisha. Na ndio sababu tukiwa nyumbani lazima pia tuwaelimishe. Kuna wale wanauliza kwa nini Bwana Wamalwa amepinga sana haya mambo haya. Mimi sio mtu mjeuri, mimi ni mtu mpole sana. Lakini ukiona Wamalwa amesema no kwa kitu, basi kuna shida pale. Siku ya Jumatano tunarudi kule Bomas. Naomba mkiombea familia ya Kisondio, mtuombee pia. Na haswa muombee wenzetu wa Kenya Kwanza. Wawe na utu, wasikie vile Mkenya analia na waweze kuteremsha ushuru.